tunafanya kazi kwa sekta ya bodaboda na tumekuwa na changamoto kubwa sana. Kutoka wakati ambapo mvua imenyesha na hata kabla mvua haijanyesha, barabara yenyewe ilikuwa imechimbuka, sasa kutembea ikawa ni shida. Sasa wakati mvua imenyesha, sasa kumekuwa na shida maradufu. Ndio shida yenye tunapatana nayo kama waendeshaji wa bodaboda na watu ambao pia wanatumia gari zao binafsi na watu ambao wanabeba pia kwa gari za abiria. So tunaomba serikali tuangalie. Kurudi kwa shule, hatuwezi jua watoto watarudi shule namna gani. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali iangalie na macho yote mbili. Kutoka Mheshimiwa Ruto na Bwana Badilisha waangalie hii barabara. Barabara yenyewe iko hivyo, mitaro iko hivyo, imechimbuka. Barabara haina drainage, so maji nakosa mahali ya kupita, inapitia kwa barabara. Inaathiri kazi yetu kwa sababu wakati sasa tunabeba abiria kama hawa, wakati kumenyesha itabidi tuwalipishe pesa za juu ili tuweze at least kupata kitu. Jambo lingine ni ya kuwa abiria wanakosa kutokea kwa sababu hatuwezi lazimisha, hatuwezi pitia kwa barabara ikiwa hivi. So wakaaji wenye wako pesi, kama kuna abiria anataka kutoka juu hawawezi toka. Kama kuna abiria yuko kwa Kongo na anafaa kuteremka hawezi teremshwa. So inaathiri kazi na pia kuna watu wanalala kabla hawajaenda nyumbani. Na tunahofia pia maisha yetu kwa sababu hapo ukianguka unaweza umia. Jua tuoni kwenye tunakanyanga, tunabahatisha tu.